Hallo, mit navn det er Emilie, og det er mig, der skal underholde jer i dag, sammen med mine kollegaer Mette og Peter. Forvisningen den foregår herinde på pladsen, og den varer altså cirka en time. Bagefter har vores butik og udstilling åbent en halv time, og den håber jeg selvfølgelig, I har noget at se. Men hvis ikke, så vil jeg da klart anbefale jer at se den efter forvisningen den er slut. Under forvisningen der er det rigtig vigtigt, at I bliver siddende ned og holder jer. Hello and welcome to Eagle World. My name is Emilie, and I'm here to entertain you today, together with my colleagues Mette and Peter. During the show, it is very important that you stay seated and keep your fingers, toes and children close to your body. You're not allowed to smoke or talk on your cell phone, but you're allowed to take as many photos as you like, as long as you don't use flash. More than 40 years ago, Frank Wenzel started Eagle World as a place to educate about these rare birds. Then the place was handed over to his son Peter Wenzel, and it is also Peter you're going to see in the show today. Again, welcome to Eagle World. Falconry is an old cultural tradition. It is 5,000 years old, and it has its origins in Asia. Og som vi alle ved, så havde vikingerne nogle spændende rejser, og det var altså også dem, der bragte denne jagtform med til Europa. Arkeologiske udgravninger har vist, at vikingerne ofte blev begravet med deres jagtdyr, altså falke, høge eller ørne. Og det fortæller os, at vikingerne de har sat stor pris på deres jagtkammerater. Falcons were brought to Scandinavia by the Vikings. Archaeological excavations have shown us that the chieftains valued the hunting partners very highly, as they often were buried with their birds of prey by their side. In Copenhagen you will find the Falconer Center and the Falconer Alley where the Royal Aviary was. The last official Royal Falcon hunt was in 1803, just before firearms became common. In 2012, the United Nations recognized falconry as a cultural tradition, and therefore it's also a great victory for us here at Eagle World that this particular hunting technique again has become legal in Denmark. On September the 1st, 2018, it once again became legal to hunt with birds of prey in Denmark. But not everyone can go falcon hunting. It requires extensive knowledge and many hours training to build trust with the bird of prey, and the law requires that you have a valid hunting license and that you pass the falconer test. In addition, you must have a bird of prey, and it is of course completely forbidden and ethically incorrect to capture wild birds of prey in Denmark. It is a very sustainable hunting method, since there are no lift or treasure ammunition, and it is 100% on nature's terms. When the animals are inside the arena, it is very important that you stay seated and are as quiet as possible, since the birds and horses listen very carefully to the human they are working with, and they can therefore become confused by too many voices. The peregrine falcon is very good at adapting to human urbanization. They are known to live all over the world, even in the skyscrapers in New York and other big cities. And actually, they often thrive better in the cities, since there's food available at all times. Currently, there are only about 14 pairs in Denmark, but it has been completely eradicated here, partly due to egg collectors and environmental toxins like DDT. Nature has been incredibly burdened by the many visiting tourists and drones, which are disturbing to the wildlife. This, along with the widespread bird flu, has been stressful for the birds. The peregrine falcon is Denmark's biggest falcon. It weighs between 500 grams and 1,000 grams, and it is the fastest animal in the world. They can reach a top speed of 389 km per hour. Today you're going to see two different training techniques, and the first one is from the ground. To stimulate the falcon's natural hunting instincts, we use a dead pigeon on a leash. As you can see, Philip is wearing a hood. The hood keeps the falcon calm during transport and prevents it from becoming overstimulated. When the hood is removed, the falcon is ready for hunting, just like the dog knows it's time for a walk when you take the leash off the hook and head towards the door. Så fanger Philip sin falkelokke, og nu skal han lige have lov til at sidde og spise lidt af den lækre due som belønning for træningen i dag. And now that Philip has caught his prey, Peter's letting him eat a bit of the delicious stuff as a reward for today's training.
To be able to do this kind of training, it is very important that there is trust between Philip and Peter. So to maintain a good relationship, Peter has to make a trade with Philip. So he offers Philip a piece of meat instead of the prey he just caught. That was it for the fastest bird of prey here at Eagle World, the peregrine falcon Philip. Og I må meget gerne give ham en stor hånd. As I told you before, you're going to see 2 different training techniques. And the next training is a demonstration of classic falconry and shows how people went hunting with the falcons many years ago. The falcon you're going to see in a minute is a Saker falcon. And the Saker falcon has its origin in Eastern Europe all the way over to China's borders. Og herinde på banen, der får vi vores Andalusia Apollon og hans falconærrytter Mette. This is our Andalusian horse Apollon and his falconer rider Mette. Falkoneri til hest er også en gammel tradition, ganske vanskelig og derfor sjælden disciplin, for det forudsætter, at falk, hest og rytter samarbejder. Især hest og falk skal lære hinanden godt at kende, for vi har med 2 vidt forskellige arter at gøre. Falken er et rovdyr med stærke jagtinstinkter, som gør, at den jager levende byttedyr. Ude i naturen er hesten derimod et byttedyr, og den har lige så stærke instinkter, der fortæller, at den skal flygte. Så I kan godt regne ud, at hesten og falken her, de skal altså have et godt forhold for at kunne samarbejde. Classic falconry is a quite hard and rare discipline because you have to combine the cooperation of horse, falcon and rider. Men lige om lidt, så skal I også få lov at se, hvordan klassisk falconeri går til. Sådan, så fanger Albert sin falkelokke. Skal han ikke lige have en stor hånd for det? Og Peter, han skynder sig altså ned og laver byttehandel med ham, som han lavede med Philip tidligere. På ørnereservatet, der tager vi udgangspunkt i den gamle tradition falconeri, og derfor udstyrer vi brugere magen til det udstyr, man brugte for over 5.000 år siden. Som I kan se, så sidder falken på en kraftig læderhandske, for at beskytte falconærens hånd mod falkenes skarpe klør. As you may have seen, the falcon sits on a strong leather that protects. The equipment that we use in Eagle World today is the same as falconers have used for thousands of years. I kan også se, at de har nogle læderremme omkring deres ben. De remme kalder man sko. Skoene bruger vi falconær til at holde fast i, for rovfugle kan nemlig ikke lide, at man holder fast under kroppen. The bird you're about to see is the only species in the genus Dupatus, and he has a very distinct appearance. He has a red ring around each eye, and if you notice the feathers on his wings, back and tail, you'll see that they almost resemble the scales of a dragon. And because of this, he is known as the flying dragon. Last but not least, you should try to listen, because his wings make quite a unique sound. This is our bearded vulture, a large male, and his name is Barbatus. Barbatus is not an eagle, but a vulture. He weighs about 5 kilo, and his wingspan is 3 meters. And besides his special looks, he also has a quite unique personality. He has chosen a mate here at Eagle World, and this mate is his falconer Peter. Anyone else he knows, me and my colleagues, he sees us as rivals. So that's why I have to go inside and close the door, because if I didn't, he would simply chase me out of the arena, so he could be alone with Peter. Ved de døde dyr, det knoglerne, som lammegribben går efter. Lammegribben kan sluge knogler med en længde på 30-40 cm i et hug. Det kræver selvfølgelig en hals, der virkelig kan udvide sig. The bearded vulture prefer to eat bones and can swallow pieces with a length of 30-40 cm in one go. Of course, the vulture needs a neck that can really expand and a strong stomach acid. In fact, their stomach acid is stronger than battery acid.
Men nogle gange kan lammegribben finde knogler, der er for store til, at den kan sluge dem. Det har den fundet en ganske smart løsning på, så den kan få det, den allerhelst vil have, nemlig knoglemagen. Den flyver mange meter op i luften med den store knogle i næbet, og når den er over en klippeafsats, smider den så knoglen, så den rammer klippen og går i stykker, og på den måde kan de komme til knoglemagen. Denne smarte og effektive teknik, den viser os, hvor intelligente rovfuglen er, og det har givet lammegribben endnu en titel, knogleknuseren. Sometimes the vulture finds bones that are too big to swallow, so they have found a clever way to break the bones to get to the bone marrow. They fly several meters high up in the air and throw the bones down on the cliffs. This smart and effective technique also shows how intelligent the birds of prey are, and this technique has given the bearded vulture another title as the bone crusher. Man har for nylig forsket en del i lammegribben, da man blandt andre ting har undret sig over, hvorfor mange fritlevende lammegribbe er orangerøde. Sagen er, at lammegribben er pyntesyg og synes, det er en fin ting at farve hår, så den bader sig i okker, som farver fjerdragten for at se smuk ud for sine artsfæller. Ydermere så ved man nu også, at lammegribbens stærkeste sans ikke er synet som hos de fleste rovfugle, men lugtesansen. En lammegrib kan lugte et årsved på hele 50 km afstand. Lammegribben lever i Tibet, men der findes også små bestande i Europa. Desværre er der kun knap 250 lammegribbe tilbage i Europa, da de er blevet bekæmpet med nedskydning og gift. Men vi skal altså videre i programmet, og derfor siger vi tak til vores tibetanske drage, lammegribben Barbetus. That was it for our bearded vulture, so let's say thank you to our flying dragon Barbetus. In many places, the vulture is seen as a bad omen, but in reality, the vulture holds a very important place in our ecosystem. The stomach acid is so strong that it can kill diseases like rabies, so when an animal dies and the vulture eats it, it stops various diseases from spreading. In India, they killed 90% of the vulture population in a year, and as a result, 50,000 more people died of rabies that year. Now we are going even further south, all the way to Africa. You are about to meet the African black eagle. She's all black except for a white field on her back. Now you will get the opportunity to see an eagle up close, so if you sit still and keep quiet, she might come very close to you. The bird you're about to see is Sheba, and Sheba is named after an African queen from the Bible, so of course, she is the queen of eagle world. Sheba weighs about 4 kilos and her wingspan is 2 meters, quite close to you. So now it is very important that you stay still and keep your fingers, toes and children close to your body, because even though she looks very kind and peaceful, she is still a wild animal, so it is not allowed to touch her. Grunden til, at Sheba hun er så tillidsfuld, det er fordi, at inden hun kom her til ørnereservatet, der boede hun hos en falconer i Skotland, som gik på jagt med hende. Så Sheba her, hun er altså en dreven jæger og vant til at begå sig i jagtselskaber. The reason Sheba is so confident is because before she came to Eagle World, she lived with a falconer in Scotland who was hunting with her. Og I kan nok se, at Sheba hun sidder sådan lidt med den ene klo knudet helt sammen og løber med den. Det kaldes altså jagtkrampe. Og det er noget især kongeørn de får. Det er rigtig smart, når de er på jagt, fordi så slipper de altså ikke byttet, når de først har fanget igen. Men det er ikke så sjovt at rende rundt med herinde. Men om et par minutter eller et par sekunder, så slipper den helt af sig selv, og så skulle den gerne være helt normal igen. Når Sheba hun kommer til hende forbi, så skal I prøve at lægge mærke til hendes fødder. Her kan I se, at hun har nogle tær, som vi også kalder for fangerne. Og der sidder det allervigtigste for rovfuglen, nemlig kløerne. Og hvis I lægger mærke til Shebas bagklo, så er den større end de andre. Det er nemlig den, de bruger til at aflive deres bytte med, og den bagklo, den kan altså blive hele 8 cm. Og så skal I også prøve at lægge mærke til den handske Mette har på, for den er nemlig noget større end dem, der bliver brugt til falke. Ørnehandsken, som Mette har på, den er lavet af kraftig ellæder for at beskytte hendes arm mod Shebas klør.
When Sheba is coming close to you, you can see that she has some yellow toes. These are called talons. And on the talons, she has claws, and they are the most important tools for birds of prey. If you look at Sheba's back claws, you can see that they are bigger than the rest. The back claws are the ones they use to kill their prey with, and they can reach a length of 8 cm. Sortøren lever i de bjergrige egne syd for Sahara. Der bygger den sin rede i flere tusind meters højde, og når den har fundet sin mage, så danner de par for livet. De bor gerne på klippehylder, hvor der er mange klippegrævlinger, for det er nemlig sortørens yndlingsspise. Så Sheba her, hun kan altså snilt fange pattedyr på en 4-5 kilo. Sortøren har en meget karakteristisk og højtudviklet måde at jage på, for de er nemlig i par. Den ene afleder byttets opmærksomhed, mens den anden laver det egentlige angreb. The African black eagle lives in the mountainous southern Saharan Africa. It builds the nest at several thousand meters, and once it finds a mate, they make pairs for life. They like to live on rock shelves, where their favorite food lives, hyraxes. So Sheba here, she can easily catch a prey that is bigger than herself. The black eagle hunts in pairs. One partner distracts the prey, while the other one does the killing blow. Sheba hun sidder nogle gange og kigger lidt rundt, og det er fordi at rovfuglene de har et fantastisk syn. Kongeørnen eller sortøren her kan se 10 gange bedre end vi mennesker, og det betyder, at Sheba hun kan se alt der bevæger sig i en omkreds af 2 kilometer. Og for at sætte det lidt i perspektiv, så vil det sige, at hvis vi gik ud og gemte en lille bordtennisbold ude i klitterne, så ville Sheba med lethed kunne se den. Sheba sometimes sits and look around a bit, and that's because the birds of prey have a fantastic sight. And the black eagle can see almost 10 times better than humans. And that means that Sheba can see everything that moves in a radius of 2 kilometers. Now you're about to see something quite fascinating. Eagleville is the only place in Northern Europe where you can experience the heaviest sea eagle in the world under the open sky. It is time to take another trip, and now we are going to Siberia and an island called Kamchatka. The bird of prey you're about to meet weighs 8 kilos and has a wingspan at 3 meters. Please take a look out back, because in a moment you will see our eagle car. As you will see, she is being trained from a car, and that is because she is so big and powerful that she can easily overthrow a fully grown man. Så fik vi set vores Stellershavnehund Kamchatka under åben himmel. Hun er netop opkaldt efter den sibiriske halvø, hvor arten blandt andet kommer fra. This is our Steller Seagull named Kamchatka. She is named after the peninsula where the Steller Seagull has its origins. Og I kan høre, hun kommer med nogle høje lyde. Det er territoriekald. Hun fortæller nemlig hendes omgivelser, at det er hende, der er størst. Det er hendes territorie og hende, der bestemmer. You can hear Kamchatkas making some territorial calls. It is to tell everybody in the surroundings that she is the biggest and the strongest and therefore at the top of the hierarchy. Stillersøren er kendt for det store økseformede næb. Det er nemlig et livsvigtigt værktøj for denne enorme ørn. Som sagt, you can see that Kamchatka is fully grown from the white markings on her feathers. They get these markings at the age of 5 to 6 years when they are fully grown and sexually matured. Before that age, their feathers are dark brown.
Men nu er hun altså også på vej hjem igen, så skal vi ikke sige tak til Kamchatka fra Kamchatka, Stellersøerne fra Sibirien. But let's say thank you to the Stellar Seagull, Kamchatka. You are now going to see our biggest pride here at Eagle World, the North Atlantic Seagull. They have been here at our place since the beginning 40 years ago. They are our master flyers and they can fly in any kind of weather. Sleipner is a Frisian horse, and the Frisian horse has an exciting history. It goes as far back as to the 16th century, where it was used as war horses. Today we use the Frisian horse for dressage, big movies or shows here, because of their calm temper and a beautiful appearance. Og nu ved jeg godt, at I lige har klappet, men mine damer og herrer, Floke. Og inden vi går videre til de næste nordatlantiske havørn, så synes jeg altså også Sleipner her. Han fortjener en kæmpe hånd på vej hjem. Derudover kan de se UV-varmestråler, hvilket gør, at de kan se urin fra deres bytte. Ydermere sidder der synceller, således at deres syn bliver forstørret med 30-50%, hvilket gør, når de er kilometer op i luften, har de et overblik på 3,5 kvadratkilometer uden at dreje hovedet. Det er også videnskabeligt vist, at en havørn kan se andre flyvende ørn på 80 km afstand i klart vejr. Og hende, der kommer om hjørnet der, det er Freja. Og Freja, hun vejer tæt på 6 kilo, så hun er altså en stor, stærk hund. Vetil skummer om lidt, han vejer kun 4 kilo, så Freja her, hun er altså noget større end drengene, de er.
Og mine damer og herrer, Freja. The last North Atlantic seal you're going to meet today is a male, and his name is Vetil. When a seagull flies, it flies with a speed of 40 to 60 km per hour when soaring and 90 to 120 km per hour at full speed. Yet eagle they have been known to fly to Norway and Sweden in only an hour. Og måske nogen af jer lige så den hurtige lille fugl, der kommer over søen der. Og det er altså en ganske sjælden fugl, der hedder isfuglen. Så det er altså et helt specielt syn, I lige fik at se den der i dag, for den kommer altså ikke så tit ud. Den nordatlantiske havørn har levet i Danmark siden den sene istid, men har desværre været udryddet herhjemme i ca. 80 år på grund af nedkæmpelse af arten. Heldigvis er der sidenhen indvandret havørn til Danmark igen fra Polen og Tyskland. Dog er den europæiske havørn noget mindre end den oprindelige nordatlantiske havørn, som vi ser her på Ørnereservatet. I dag har vi ca. 150 ynglende havørnepar herhjemme. The North Atlantic seal has been extinct here in Denmark for about 80 years because of habitat destruction, shooting and poisoning. Fortunately, seals have since immigrated from other parts of Europe, and today we have over 150 pairs in the wild, which is a huge victory. Og det Vetil så smukt demonstrerer her igen, det er altså deres helt fantastiske fangstteknik. I naturen er gennemsnitsalderen formentlig 20 år, men de bliver omkring 40 år, når de lever hos os mennesker. De bliver kønsmodne i en alder af 5-6 år, og herefter finder de sig en mage. I februar begynder de at bygge rede, og i april bliver der lagt 1-3 æg, som de ruer på i 35-36 døgn. Ungerne er flyveklar i august måned, men den første vinter er barsk for ungerne. Man mener, at op mod 80% ikke klarer den første vinter, fordi de ikke kan fange deres egen føde. In the wild, the average lifespan of a seal is 20 years, but here with us, they can reach up to 40 years. By the age of 5 to 6, they are sexually mature, and once they pair, they become residents within a territory. Mine damer og herrer, Vetil. And I'm of course talking about the golden eagle. The one you're going to see in a minute is a male called Tymir. He weighs about 4 kilos and has a wingspan of 2 meters. The females weigh about 5 kilos and have an even bigger wingspan. You have to be lucky to meet the golden eagle here in Denmark, because the golden eagles are a shy species who needs a lot of undisturbed nature to breed and thrive. Therefore, we also hope that the tourist and bus trips out into nature to find the golden eagle and its nesting location will decrease, as it is incredibly disturbing for it. So we are glad that you come here to see the golden eagle, because here the birds of prey are used to cooperating with the falconer and are visiting people who look at them, which they are well adapted to. Kongeørnen har kønsmoden i en alder af 5-6 år og lægger normalt 2 æg. Æggene ruer de på i ca. 43 dage, og efter 63-70 dage er ungerne så flyveklar. Og jeg tænker, at nogle af jer måske sidder og tænker om, hvorfor at ørnene de ikke tager duerne, der flyver derude og risikerer deres liv. Og det er simpelthen fordi, det er ikke deres naturlige bytte. De går normalt efter pattedyr. Men selvfølgelig, hvis duen var dum nok til at flyve lige ind for næbbet, så blev den altså nok nuppet. Kongeørnen lever i Europa, men den er dog bedst kendt i Mongoliet i Asien, hvor det er en hverdagsting at gå på jagt med den enorme ørn. Titlen som storvildtjæger, det er ikke en tilfældighed, for den har utrolig stærke jagtinstinkter. Den har store jagtredskaber i form af dens fanger, som er tæerne med kløerne på, og samtidig er den kendt for at have en helt del selvtillid. Det gør, at det faktisk er muligt for dem at nedlægge rådyr, og endda også ulve. Og derfor har den også altid været en meget populær jagtkammerat, for den er den største af alle klassiske anvendte falconerfugle. The golden eagles live in all of Europe, but is best known in Mongolia, where it is an everyday thing to go hunting with the golden eagle. The title of big game hunter is not a coincidence, as it has incredibly strong hunting instincts. It has large hunting tools in the form of its catchers, which are the total claws, and at the same time it is known to have a lot of self-confidence. This makes it possible for them to take down deer and even wolves.
Therefore, it has always been a very popular hunting partner, as it is the largest of all falconry birds used. Og man kan måske undre sig over, hvordan rovfugle kommunikerer. Det gør de altså ved hjælp af deres fjerdragt. Så når de er nedlagt i bytte, så er det ikke sikkert, at der er energi til at fange deres bytte. Så de skærmer simpelthen byttet af ved at sprede deres store vinger ud, hvor de nærmest omfavner byttet. Med den adfærd fortæller de omverdenen, at man skal holde sig væk. Men nu ser det altså ud til Peter og Tejme er klar til at smutte hjemme, så skal vi ikke takke af til vores store velseer, kongeørnen Tejme. It is with great pride that we here at Eaglewood can present the world's biggest bird of prey, and that is of course the Andean condor. Molina, whom you'll meet very soon, was just a fluffy little chick when she arrived from Wildpark Lüneburg Heide in Germany back in November 2018. The national park has a large condor program for the endangered species, and is the only place successful in getting the last bird of prey to reproduce in captivity, and Molina is proof of that. Furthermore, Eaglewood is the only place in Scandinavia where the Andean condor is trained from youngster. One cannot help but be captivated by Molina's size. The females like Molina can weigh up to 11 kilos, whereas the males can weigh up to 15 kilos and have a wingspan of over 3.5 meters. Og jeg vil nu sætte et stykke musik på, som er skrevet som hyldest til verdens største rovfugleart, Andeskondoren. Ny forskning fra Swansea University har vist, at Andeskondoren kan svæve 172 km uden et eneste vingeslag. New research from Swansea University have shown that the Andean condor can soar through the air for 172 kilometers without flapping its wings. Andeskondoren er en gribeart og udelukkende en ådselsæder, og derfor fanger den ikke selv sin bytte. Kondorer er naturens skraldemænd, i og med at de spiser dyr, der f.eks. er døde sygdomme. De gør et uerstatteligt uundværligt stykke arbejde i forhold til at hindre sygdomsspredning. De er stærke af at tåle halvfordaget føde, og derfor er denne rovfugl så vigtig i fødekæden. Condors are vultures, meaning they barely hunt live prey but eat carcasses. They often eat animals that have died of diseases, so they're cleaning up and stopping the spread of diseases from sick animals. That's why the vulture is so important in the ecosystem. Men selvom de er stærke, kan de altså ikke klare menneskeskabte trusler. For desværre er Andeskondoren på vej til at blive en truet dyr i Sydamerika, blandt andet fordi de lokale lægger gift ud til dem. Men også myter, gamle traditioner og ubegrundet frygt har været medvirkende til tilbagegangen. Unfortunately, the condor is heading towards extinction. In South America, the locals poison carcasses and throws them out in the wild so that the condor will eat it and die. Derfor brænder vi her børnereservater også stærkt for at skabe viden om gribearter, da der findes så mange misforståelser og myter omkring dem. Tænk bare på, hvordan gribe fremstilles som kolde dødsbebuder i f.eks. Lucky Luke-tegneserier, eller hvordan gribe bruges som synonym for at være grådig. Det billede vil vi gerne være med til at lave om på, så vi kan bevare en af naturens mest fantastiske og uundværlige væsener. That's why we here at Eaglewood are passionate about creating knowledge about vultures, as there are so many misunderstandings about them. Og mine damer og herrer, Peter og Molina. Og som I nok kunne se, så er Molina altså en nysgerrig ung dame, så vi skal altså lige være sikre på, at Peter får hende med hele vejen hjem, og nu kommer tilbage og siger hej igen, for det har hun lige. Så mens Peter følger hende hjem, så vil jeg takke jer, for det var alt, hvad vi havde at byde på her for Ørnereservatet i dag. Vores butik og udstilling har åbent yderligere en halv time, så ellers har vi ikke så meget tilbage at sige tusind mange tak, fordi I lå vejen forbi Ørnereservatet i dag. Mange tak. Thank you so much for visiting Eaglewood today. Thank you.